салом бинандагони азиз ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. барномаи парчамбардорони ватан аст аз шабакаи Баҳористон манзури шумост. дар барномаи имрӯза ашхозеро даъват намудаем ки дар мусобиқаҳои мухталиф иштирок намуда парчами кишвари азизро баланд бардоштаанд. хуб, шуморо ба студияи телевизиони Баҳористон хушомадед мегӯем. сараввал мехостем ки суҳбатро аз Абубакр Худоев шурӯъ намоем ки Абубакр Худоев дар риштаи гӯштини ҷудо машқу тамрин менамояд ва дар як қатор мусобиқаҳо низ иштирок намуда парчами кишварро баланд бардоштааст. Абубакр, то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, шумо дар риштаи гӯштини ҷудо дар соли равон дар мусобиқаҳои бисёр сатҳаш баланд иштирок намудеду ва ба дастовардҳои назаррас ноил гардидед. хусусан фикр мекунам соли 2025 барои шумо соли хотирмон аст. ҳамин тавр не? бале. якум маротиба ман дар ҷоми Осиё ба шаҳри Ташкент рафтем ва дар он ҷо 4 ҳалифи худро мағлуб карда сазовори ҷои сеюм гаштам. ин мусобиқа барои шумо бори аввал буд, яъне ки берун аз марзи ватан сафар намудану дар як мусобиқае ки умуман рақибон барои шумо ноошно аст иштирок намудед? бале. биёд каме муфассал дар ин бора ҳарф мезанем. рақиби аввалини шумо аз кадом давлат буд? рақиби аввалин ман аз давлати Қазоқистон. хуб, бо ӯ гӯштин гирифтан мушкил буд, осон буд, чӣ гуна буд? вақте ман якум маротиба ба дигар давлат ба ин хел мусобиқаҳои байналмилалӣ рафтам, каме мушкил буд, вале ман онро мағлуб кардам. хеле хуб. гуфта метавонед ки рақиби ниҳоии шумо аз кадом давлат буд? яъне ки бо ӯ чӣ гуна гӯштини шумо муддати чанд дақиқа идома ёфт ва бо кадом тарзу усул ӯро шикаст додед? рақиби ниҳоии ман аз давлати Ӯзбекистон буд. гӯштини мо то охир идома дод ва ман онро бо як имтиёзи вазари мағлуб кардам ва сазовор ҷои сеюм гаштам. хеле хуб. дар корномаи варзишии шумо ин аввалин натиҷа буд? бале. вақте қабл аз болои гилем омадану рӯбарӯ шудан бо анамон рақибон, чӣ эҳсосот шуморо фаро гирифта буд? якум рақиби худро мағлуб кардам. тарсу ҳароси ман аз бадан дур шуд ва барои ҷои сеюм хеле гӯштини хуб гирифтам. барои шумо ҷои сеюм, яъне ки зинаи ифтихорӣ аст, аз ҷои гирифтаи худ то куҷо розӣ ҳастед? ман якум маротиба ки буд дар он мусобиқа иштирок кардам, сазовор ҷои сеюм гаштам ва аз дастоварди худ қаноатмандам ва омадам машқу тамринҳои худро зиёд кардам. дар ҷоми Осиёи Душанбе сазовор ҷои якум гаштам. хеле хуб. албатта ин ҳам як натиҷаи бузург аст ки дар аввалин мусобиқаи худ тавонистед ба гирифтани медал, яъне ки сазовор гардед. мусобиқаи дуюме ки дар соли равон шумо иштирок намудед, чӣ мусобиқа буд? мусобиқаи иттиҳоди давлатҳои мустақил буд ки дар давлати Азербайҷон баргузор гардид. хуб, дар ин мусобиқа чӣ гуна ҳунару истеъдоди худро нишон додед? қабл аз сафар намудан ба ин мусобиқа ҳамоишҳои таълимию тамрини шумо муддати чанд рӯз идома ёфт? яъне ки омодагии шумо дар кадом сатҳ қарор дошт? пеш аз сафарбар шудан ба давлати Азербайҷон мо тӯли 2 ҳафта тамринҳои худро хеле хуб кардем ва дар он ҷо сазовор ҷои сеюм гаштем. биёд дар бораи анамон рақиби худ ва қуввозмоиҳои худ як каме ҳарф мезанем. аз сабабе ки дар вазни ман варзишгарон кам буд, ман дар даври аввал озод буда ва дар даври дуюм варзишгар аз давлати Беларусияро шикаст додам ва барандаи нишони биринҷӣ шудам. хеле хуб. барои шумо имконият буд ки дар ин сабқат ҷои аввалро ба даст биёред? аз сабабе ки ман дар машқҳо бисёр вазн кам кардам, барои роҳ ёфтан ба финал хеле хаста шудам ва аз ҳамин сабаб ман мағлуб шудам. Абубакр, бубинед ки албатта бештари варзишгарон ба ин ҳолатҳо яъне ки дучор мешаванд, аз ҳисобе ки бисёр вазни худро кам мекунанд. итминони шумо, боварии шумо то куҷо буд ки дар ин мусобиқа ҷои сеюмро ба даст меёред? яъне ки
қабл аз сафар намудан ба ин ё он мусобиқа ҳар як варзишгар дар назди худ мақсад мегузорад ки бояд ман ҳатман сазовори ҷои аввал шавам. вақте ки шумо ба гирифтани ҷои сеюм ноил гардидед, аз ҷои гирифтани худ то куҷо шумо қаноатманд гардидед? варзиш ба ҳар одам кафолат намедиҳад ки бар мусобиқаи сафарбар мешавад ҷои якум гирӣ ва ҳар ҳолат рух доданаш мумкин аст. абубакр, вақте ки парчами тоҷикистон парафшон шуд, баланд бардошта шуд, чӣ ҳиссиёт шуморо фаро гирифт? вақте ки парчами тоҷикистон баланд бардошта шуд, ҳисси ватандӯстии ман хеле зиёд шуд ва муҳаббати ман нисбат ба ҳамин ватан, нисбат ба ҳамин намуди ҷудо хеле баланд шуд. биёед акнун дар бораи ана ҳамин ҷоми осиё оид ба ҷудо ки бори аввал дар ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид каме ҳарф мезанем. акнун бигӯед ки дар ин ҷо рақобати шумо чӣ гуна сурат гирифт, бо киҳо гӯштин гирифтеду натиҷаҳо чӣ гуна буданд? дар мусобиқаи ҷоми осиё шаҳри душанбе ки аввалин маротиба баргузор шуд, ман дар ин ҷо 5 ҳарифи худро мағлуб кардам. ҳарифи аввалин аз давлати ӯзбекистон буд ки онро ман дар усули партарӣ мағлуб кардам ва ҳарифи дуввуми ман аз давлати тоҷикистон буд ки онро ман ба усули як вазари мағлуб кардам ва ҳарифи севуми ман аз давлати ӯзбекистон буд ки онро ман ба имтиёзи як вазари ва як юко мағлуб кардам ва ба даври чаҳорякниҳоӣ роҳ ёфтам ва дар даври чорякниҳоӣ аз давлати ӯзбекистон буд ки онро ман бо имтиёзи юпон мағлуб карда ба даври финалӣ роҳ ёфтам. хуб, дар даври финалӣ рақиби ниҳоии шумо кӣ буд? дар даври финалӣ варзишгар аз давлати ӯзбекистон буд ки хеле варзишгари сахт буд ва онро ман хатогӣ аз тарафи он шуд ки вақте ки он усулро анҷом дод ба сар афтод ва инро дар гӯштинги ҷудо хансок мегӯям ва ман ба ҳамин ҳисоб бартарӣ ёфтам. яъне ки ҷои аввалро ба даст овардед? бале. хеле хуб, аҳсан офарин мегӯем. бисёр қаҳрамониҳои зиёд дар ин мусобиқа шумо нишон додед, зеро ки рақибони шумо дар ин вазн бисёр буданд. албатта на ба ҳар кас муяссар мегардад ки ин қадар рақибони пурқувватро аз назди худ дур созаду парчами тоҷикистонро баланд бардорад. ин ҳам як ифтихори миллат аст ва бо ин метавон ки ифтихор намуд. то ҷое ки мо огаҳӣ дорем, устоди шумо яъне ки қиблагоҳатон аст, яъне ки устод Иззат Худоиев бисёр як мураббие ҳастанд ки дар муддати ин қадар солҳо шогирдони зиёдеро ба воя расониданд ва онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалию осиёӣ ва ҷаҳонӣ парчами тоҷикистонро парафшон намуданд. ва акнун бигӯед ки мураббӣ, яъне ки қиблагоҳатон дар толори варзишӣ бо шумо чӣ гуна муносибат дорад? яъне ки ҳамчун мураббӣ бо шумо муносибат мекунад ё ин ки ҳамчун падар? падарам бисёр сахтгир аст ва дар толори варзишӣ ҳамчун мураббӣ ва дар хона бошад ҳамчун падар нигоҳубин мекунад. боре шудааст ки аз рӯи хатогии худ бисёр сарзанишҳои зиёд аз ҷониби қиблагоҳатон шунида бошед? албатта вақте ки мо дар ягон тамринҳо ё дар ягон мусобиқа иштибоҳ мекунем, каме ба мо сахтгирӣ мекунад ва мефаҳмонад ки дар ин ҷо хатогӣ кардӣ ва инро мо дар вақти машқ инро ислоҳ мекунем. дӯстони азиз, суҳбатамонро бо дигар варзишгар идома медиҳем ки Зикриёло Шарипов аст ва ин ҳам дар риштаи ҷудо машқу тамрин мекунад ва ҳамзамон дар соли равон дар ҷоми осиё оид ба ҷудо иштирок намуда натиҷаи назаррасро ба даст овардааст. Зикриёло, шуморо ба студияи телевизиони Меҳрусон бори дигар хушомадед мегӯем. акнун биёед дар бобати рақобати ҷолибе ки шумо дар ин ҷоми осиё оид ба ҷудо нишон додед, каме ба тамошобинони телевизиони Баҳористон
حرف میزنیم. من طول 5 سال است که تحت راهبری مربی خود عزتشاه خدایف مشق و تمرین‌ها میکنم. جام آسیا عید به جدا میان جوانان در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید و در این مسابقه ما نتیجه های بهترین را گرفتیم. همین سال من در جام آسیا عید به جدا اشتراک کردم و در این مسابقه جای اول را گرفتم. خیلی خوب. اکنون بگویید که مسابقه که جام آسیا، یعنی که جام آسیا عید به جدا در شهر دوشنبه بار اول برگزار شد، اشتراک نمودید. اشتراک شما هم اولین مرتبه بود یا اینکه قبل از این در دیگر مسابقه های بین المللی اشتراک کرده بودید؟ این دوم مرتبه است که من در چنین مسابقه در جام آسیا اشتراک میکنم و اولین بار اشتراک من در تاشکند بود و دومین مسابقه من در جمهوری تاجیکستان در دولت خودمان اشتراک کرده و سزاوار جای اول گشتم. ذکری اونو بگوید که در این مسابقه با کدام ورزشکاران شما روبرو شدید؟ در این مسابقه رقیب‌های من از تاجیکستان بودند و در رقابت‌های فینالی با همتالاری خود من گشتین گرفتم و در ثانیه‌های آخر آن را مغلوب کرده سزاوار جای اول گشتم. خیلی خوب. گفتم میتوانید که رقیبی که با شما روبرو شد، یعنی که در یک تالار مشق تمرین میکردید، کی بود؟ نامش چی است؟ رقابت‌های فینالی من با همتالاری خود امینجان عبدالجلیل‌زاده که در تحت یک مربی مشق تمرین ها میکنیم روبرو گردیدیم و در این مسابقه من آن را در حالت پرتری با یک امتیاز یوکو غالب شده و سزاوار جای اول گشتم. خیلی خوب. مشکل نبود با ورزشگری که شما آزمایی کردید، یعنی که هر روز در یک جا مشق تمرین میکنید، یعنی که از اصولها و تاکتیک و تکنیک یکدیگر با خبر هستید و حتی که در یک مرحله که شما روبرو شد بسیار یک مرحله مهم بود، یعنی که دور فینالی. چگونه با او گوشتین گرفتید؟ یعنی که آسان بود، مشکل بود؟ از سببی که من با رقیب خود امینجان عبدالجلیل‌زاده که در یک تالار مشق میکردیم گوشتین های خود با خبر بودیم. البته با این ورزشگر که ما در یک تالار مشق میکردیم کمی در مسابقه گوشتین گرفتن دشوار بود. گفتم میتوانید که از کدام جهت رقیب شما پرقوت بود؟ از جهت فیزیکی، تکنیکی، از کدام جهت؟ عبدالجلیل‌زاده امینجان این نیز یک پهلوان خوب است و تکنیکی خوب دارد. هر یک ورزشگر با خود یک اصولی دوست داشته دارد، یک اصولی معمول دارد که در تمام مسابقه ها، در تمام قوه آزمایی هاش این اصول را استفاده میکند. اصول دوست داشته شما کدام اصول است؟ من بسیار وقت در مسابقه ها اشتراک کردم، اصولی سر کتف را انجام میدهم و در حالت های پرتری نیز بسیار کار میکنم. در آینده شما چی مقصد دارید؟ چون حالا آینده شما در پیش است. فکر میکنم که این مسابقه هایی که شما اشتراک نمودید این برای شما یک تجربه خواهد شد و در آینده اگر شما همین گونه مشق و تمرین های خود رو زیادتر نمایید بتوانید باز هم از این نتیجه های بلند رو نشان میدهید. خب در سال 2026 چی مقصد دارید؟ در آینده ما مشق و تمرین های خود را زیاد کرده و در مسابقه های بین المللی اشتراک کردن میخواهیم که در این مسابقه ها نتیجه های بهترین رو نشان دهیم. آرزوی هر یک ورزشکار این است که در بازی های المپی اشتراک کند و مدال المپی را به دست آورد و ما تمام کوشش خود را میکنیم که این مدال را به دست آوریم. دوستان عزیز، همصحبت نوبتی همون اصلیدین رجب‌زاده است که در نمود محاربه های آمیخته مشق تمرین می نماید و در مسابقه جهانی در چمپیونات آسیا و جهان اشتراک نموده نتیجه خوب را صاحب گردیده است. اصلیدین، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه پرچمبرداران وطن و بیاید اکنون درباره مشق و تمرین های شما حرف میزنیم. امروز مشق و تمرین های شما چگونه صورت گرفته ایستاده است، یعنی که وقت خود رو چگونه جدا نمودید برای مشق و تمرین؟
این روزها در یک روز من 2 مرتبه مشق تمرین می‌نمایم و سحر و بگه مشق تمرین می‌نمایم. خیلی خوب. شرایط در تالار ورزشی چگونه است؟ شرایط‌های تالارمان خیلی خوب است و ما از مشق‌ها تنقیصی نمی‌کشیم. خیلی خوب. سال 2025 برای شما چگونه سال بود؟ سال 2025 با من خیلی سال بهترین بود و با من کار آمد کرد و صاحب جایزه‌های خوب شدم. تا جایی که ما آگاهی داریم شما در چمپیونات جهان در امارات متحده عرب اشتراک نمودید و سزاوار جای نمایان گردید. همینطور؟ خب بیا در این باره کمی حرف میزنیم. در امارات متحده عرب چمپیونات جهان برگزار گردید و من در آنجا سزاوار جای سوم گشتم و من 4 حریف داشتم. از کجا بودن رقیبان شما؟ یکم رقیب من از انگولیا بگم. یکم رقیب من از انگولیا بود. من آن را شکست دادم و دوم حریفم از انگلیا بود. آن را هم شکست دادم. سومش از بحرین بود و چهارمش از ابودابی. آنها را من شکست دادم. بالاخره سزاوار جای سوم گردید در این مسابقه. برای شما این نتیجه چگونه نتیجه بود؟ نتیجه خیلی خوب داد و من در نفس خود مقصد گذاشتم که در مسابقه آسیا سزاوار جای اول میگردم و من در خودم مقصد گذاشتم که در پیش مسابقه آسیا بود که من در آنجا سزاوار جای اول گردم. چی خطاگی بود که شما یعنی که چی کمبودی بود از جانب شما که در چمپیونات جهان سزاوار جای سوم شدید؟ در چمپیونات جهان با من مشکل بود در زمین رقابت کردن و من از همین سبب مغلوب شدم. و البته جای سوم هم گرفتن این یک زینه افتخاری است که شما توانستید بالاخره با این نتیجه خوبی ورزشی نویل گردید و وقتی که جای سوم رو به دست آوردید چی حسیات شما رو فرا گرفت؟ چی همون احساسات شما رو فرا گرفت؟ من بسیار میخواستم که جای اول رو گیرم و من جای سوم شدم. من از این رو افتاده نیستم و در پیش چمپیونات آسیا برگزار میگردد من از خودم باوری داشتم که در آنجا سزاوار جای اول میگردم. استادم اومد خود آزاکی من رو دستگیری کرد و به من گفت که تو رو افتاده نشو، در مسابقه آسیا جای اول رو میگیری. خیلی خوب. اکنون بیا در برای همین چمپیونات آسیا گام بزنیم. چمپیونات آسیا چگونه برگزار شد و در آنجا رقابت‌های شما چگونه صورت گرفت و این چمپیونات در کدام دولت برگزار گردید؟ چمپیونات آسیا در دولت لبنان برگزار گردید و من در آنجا اشتراک کردم. یکم حریفم از عراق بود، آن را شکست دادم. دوم حریفم از پاکستان بود، آن را هم شکست دادم و سزاوار جای اول گشتم. قبل از سفر نمودن با این مسابقه همایش‌های تعلیمی و تمرینی شما مدت چند روز ادامه یافت و در کدام منطقه کشور شما مشق و تمرین نمودید؟ در تالار ورزشی تجمف 1.5 ماه مشق و تمرین کردیم و فدراسیون تجمف ما رو به چمپیونات آسیا بردن. خب در این چمپیونات وقتی که شما با رقیبان خود روبرو شدید از همه رقیب پرقوت، از همه رقیب ارزنده برای شما کدام حریف بود؟ از دولت پاکستان. چرا از دولت پاکستان؟ یعنی که از کدام جهت این رقیب پرقوت بود؟ رقیب من در چمپیونات های جهان و چمپیونات های آسیا اشتراک کرده بود و از همین سبب خیلی پرقوت بود. یعنی که تجربه زیاد داشت، یعنی که با همون تجربه داشته خود در چمپیونات جهان در چمپیونات آسیا وقتی که اشتراک کرد این برای شما یعنی که یک کمی مشکل بود با اون رقابت نمودن. همینطور اصل‌الدین بگوید که وقتی که با حریف خود روبرو شدید آزمایش شما مدت چند دقیقه ادامه یافت؟ بسیار رقابت من دوام کرد 9 دقیقه و حریف من هم در راستا خوب بود هم در زمین و من خیلی مهنت کردم که سزاوار جای اول گردم.
то ҷое ки мо огаҳ ҳастем, шумо муддати зиёд аст, яъне ки солҳои тӯлонӣ аст ки дар ҳамин намуди муҳорибаҳои омехта бисёр меҳнат мекунед, бисёр заҳматҳои зиёд мекашед ва билохира ба анамун мақсаду ҳадафҳои худ расидед. Ва барои ин мақсад амалӣ шудану барои ин ҳадафҳо амалӣ шудан, яъне ки чӣ бояд кард? Яъне ки ҳоло дар ин ҷо наврасону ҷавонон шуморо тамошо карда истоданд, чӣ ба онҳо тавсия медиҳед? ман ба ҳамсолони худам мегӯям ки меҳнат кунанд, машқҳои худро хуб кунанд, роҳафтода нашаванд ва дар ин мусобиқаҳо сазоварҳои ҷои аввал гарданд. Чӣ гуна ки шумо ҳоло қайд намудед, рақиб ҳам дар ҳолати росто хуб буд, ҳам яъне ки дар ҳолати замин, яъне ки дар замин бо гӯштин гирифтану анамун усулҳои гӯштинро истифода намуданд. усулҳои дӯстдошта, техникае ки Аслиддин Раҷабзода истифода мекунад, чӣ техникаву чӣ усулҳо аст? ман бисёртар дар росто муҳориба мекунам, ҳам ба даст зарбаи хуб мезанам, ҳам ба по. Хеле хуб. аз баланд шудани парчами кишвар то куҷо шод гардед? ман солҳои тӯлонӣ орзу доштам ки парчами Тоҷикистонро баланд бардорам ва хушбахтона ин рӯз ба ман фаро расид ва ман ашқи шодӣ рехтам. албатта ин эҳсосотро ҳар як варзишгар худаш медонад. ман дар соли 2026 мақсад дорам ки дар чемпионати ҷаҳон ки дар давлати Гурҷистон баргузор мегардад, мехоҳам дар он ҷо иштирок кунам ва ҷои аввалро соҳиб шавам. варзишгари дигаре ки дар барномаи имрӯзаи парчамбардории ватан ҳузур дорад, ин Абубакр Рустамов аст ва Абубакр ҳам дар намуди муҳорибаҳои омехта иштирок намудааст, ҳам дар чемпионати Осиё ва ҳам дар чемпионати ҷаҳон зинаи намоёнро ба даст овардааст. ман тӯли 8 сол аст ки бо дастаи Зокир Умадқулов машқ тамрин мекунем. дар тӯли 8 сол ман се бор дар чемпионати ҷаҳон баромад кардам ва 2 бор чемпионати Азия. якум чемпионати ҷаҳоне ки ман баромад кардам дар соли 2022 гардид. ман дар он ҷо 2 ҳарифи худ доштам, 3 ҳарифи худ доштам ва дар он ҷо 2 ҳарифи худро мағлуб намуда сазовори ҷои биринҷӣ шудам. ва пас аз он дар чемпионати ҷаҳон дар соли 2023 баромад кардам. дар он ҷо якум рақиби ман аз давлати Қазоқистон буд. он хеле пурқувват буд. дар якум рақобат ман дар он мағлуб шудам ва пас аз он ман ба худам мақсад гузоштам ки дар мусобиқаи пешистодаи чемпионати ҷаҳони 2024 ба медали тилло бармегардам. ва ман баъд аз он рақобат машқ тамринҳои худро бисёр кардам. кӯшиш кардам ки дар чемпионати ҷаҳон ба гирифтани медал сазовор гардам. ва ман дар 2024 дар чемпионати ҷаҳон баромад кардам. рақибони ман хеле пурқувват буданд. якум ҳарифи ман аз давлати Ӯзбекистон буд, дуюм ҳарифи ман аз давлати Амрико, сеюмин ҳарифи ман аз давлати Тоҷикистон буд, чорумин рақиби ман аз давлати Амороти Муттаҳидаи Араб буд. ман ҳар чори онҳоро мағлуб карда ба медали тилло баргаштам. Абубакр, ба шумо ҳам аҳсан офарин мегӯем ки дар як мусобиқаи сатҳаш бисёр баланд иштирок намудед, Тоҷикистони моро муаррифӣ намудед. беҳуда нест ки мегӯянд албатта варзишгарон ин муаррифкунандаи давлату миллат ҳастанд. маҳз ана ҳамин шумо метавонед ки дар намудҳои мухталифи варзиш кишвари азизамонро бо номи нек, бо дастовардҳои шоён муаррифӣ созед. ва рақобатҳои шуморо мо ҳам низ тамошо кардем, дидем.
рақибони шумо бисёр ҷисман аз шумо дида бузургтар буданд. бо онҳо қувваозмоӣ кардан, онҳоро ба шикаст дучор додан, яъне ки бисёр таҷрибаи зиёд доранд онҳо. мушкил набуд барои шумо? бале мушкил буд. Ман дар 2023 рақобат буда будам. Дар 2023 рақибони ман аз ман пурқувваттар буданд. Дар он ҷо ман аз рақибонам 7-8 кило камтар будам. бале рақибони ман аз ман пурқувваттар буданд ва ҳар як варзишгаре ба худаш боварӣ дорад ва онҳо нангу номуси худро дорад ки нангу номуси худам нагузошт ки ман дар он мусобиқа мағлуб шавам ва ман билохира дар он ҷо ба медали тилло баргаштам. бо ин қадар рақибони пурқувват шумо қувваозмоӣ намудед, аз ҳама бештар рақиби пурқуввати шумо кадом ҳариф буд? вале рақиби ман аз давлати амороти муттаҳидаи араб буд. он рақиби хеле пурқувват буд ки ба он рақобат бурдан хеле мушкил буд. рақобати мо то охир давом дод. мо бо он рақобати хуб нишон додем. билохира пирӯзиро ба ман доданд. дӯстони азиз, дар ин ҷо мебинем ки рӯи миз дастовардҳои Абубакр Рустамов ҳам қарор доранд. яъне ки ана ҳамин камарбандеро ки шумо мебинед, ин камарбандро Абубакр Рустамов ба даст овардааст. гуфта метавонед ино аз кадом мусобиқа шумо соҳиб шудед? ман дар Узбекистон сазовор гарда будам. дар он ҷо чемпионати Осиё баргузор шуда буд. дар он ҷо се ҳарифи худро маълум набуда, ман дар он ҷо соҳиби ин камарбанд гардида будам. хеле хуб. ҳар лаҳзае ки шумо соҳиби ин гуна ҷоизаҳо мегардед, волидайн яъне падар модар чӣ гуна шуморо истиқбол мегиранд? бале падари ман маро аз хурдӣ дастгирӣ мекунад ва мехоҳад ки ман дар мусобиқаҳо пирӯз гардам ва ман мехоҳам ки дар оянда орзуҳои падарамро ва орзуҳои худамро амалӣ гардонам. Абубакр, хуб, имрӯз мо дар як фазои сулҳу субот, истиқлоли давлати тинҷу оромии кишвар умр ба сар мебарем. ин ҳама дастовардҳо, ин ҳама рақобатҳои шумо албатта аз истиқлолияти давлатӣ маншаъ мегирад ки дар дилхо толорҳои варзишӣ, дар дилхо мусобиқаҳо шумо имрӯз метавонед ки иштирок кунед, бо сари баланд тоҷикистони азизи моро муаррифӣ созед. ҳамин тавр не? албатта ки ин дастовардҳое ки дар рӯи низ мебинед аз истиқлолияти давлати мо муашар мегирад. маҳз ҳамин тинҷу оромӣ аст ки мо озодона дар берун аз давлат иштирок мекунем. дар соли 2026 кадом мусобиқаҳо шуморо интизор аст? дар 2026 маро чемпионати ҷаҳон ва чемпионати Осиё интизор аст ки ман машқу тамринҳои худро зиёдтар кунам ва ман дар он мусобиқаҳо пирӯз гардам ва медалҳои чемпионати ҷаҳон ва чемпионати Осиёро ба даст орам. бинандагони гиромӣ, суҳбате доштем бо парчамбардорони ватан ки атрофи дастовардҳои ба даст овардаашон дар соли 2025 ҳарф задем. дар оянда мо ҳайати эҷодӣ ба ин варзишгарон барору комёбиҳоро орзуманд ҳастем. итминони комил дорем ки онҳо боз ҳам метавонанд дар мусобиқаҳои сатҳаш баланд давлату миллати азизи хешро бо номи нек муаррифӣ созанд. хайр то барномаи оянда.